Inama ya gatanu yo ku rwego rwo hejuru ihuje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yabereye i Genève mu gihugu cy'Ubusuwisi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse na Union Africaine bicaye ku meza amwe n'intumwa za Kigali na Kinshasa mu ibanga rikomeye. Buri ruhande rweruye ko rwiteguye kubahiriza amasezerano ya Washington kurandura burundu umutwe wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Ariko se kuki nyuma y'amasaha magana n'ibiganiro bikomeye iri tangazo ryafunze imiryango ridatangaza itariki n'imwe yo gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje? Kuki impande zombi zanze gutanga imibare cyangwa ikarita yaho ingabo zigomba kuva? Ese iyi n'indi kinamico ya diplomasi yabereye mu Busuwisi cyangwa n'ubundi buryo bwo gukina umukino w'igihe mu gihe ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bishobora guhinduka isaha ku isaha? Kuri iki kiganiro kugeza ku musozo tumenye ibyo Amerika n'abahuza batifuje ko bivugwa cyangwa bijya hanze mu matangazo agenewe abanyamakuru. Kuri wa 15 na 16 Gicurasi umwaka 2026 mu nyubako z'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Genève mu Busuwisi habera inama ya gatanu y'urwego ruhuriweho rwo guhuza ibikorwa by'umutekano ruzwi nka Joint Security Coordination Mechanism. Iyi nama ni yari inama isanzwe wari umwanya wo gupima amaboko n'ibiganiro bikomeye byari biyobowe n'abahuza bakomeye ku rwego rw'isi n'urw'akarere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo, leta ya Qatar yamaze kwinjira mu kibazo cy'ibiyaga bigari nk'umuhuza ufite imbaraga z'ubukungu na diplomasi. Repubulika ya Togo ikora nk'umuhuza uhagarariye Afrika yunze ubumwe, Union Africaine EU ndetse na komisiyo ya Union Africaine ubwayo. Amakuru yagiye hanze avuga ko intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zafashe umwanya wo gusuzuma imiterere y'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo abahuza bari bagambiriye cyari kimwe, kureba ko impande zombi zagira imyumvire imwe kubyo zibona ku rugamba no ku baturage muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Nyamara impuguke muri diplomasi y'akarere k'ibiyaga bigari zizi neza ko imyumvire imwe hagati ya Kigali na Kinshasa ari ikintu kigoye kuboneka nk'uko wamena urutare ugakuramo amazi. Ariko se iki ni iki cyatumye abahuza bose bateranira i Genève ku nshuro ya gatanu? Ariko se amasezerano ya Washington ayo bose birirwa baririmba akubiyemo iki mu by'ukuri ku buryo yananiwe gushyirwa mu bikorwa mu gihe cyose gishize? Kugira ngo twumve neza iyi nama y'i Genève ugomba gusubira inyuma ukareba mu mizi y'amasezerano ya Washington Accords. Aya ni amasezerano arimo inzingiro ebyiri zigoranye. Buri ruhande rureba ku gice cyarwo. Ku ruhande rwa mbere kurandura no kwambura intwaro umutwe wa FDLR. Ku ruhande rwa kabiri gukura ingabo n'ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko rufite impungenge zikomeye z'umutekano warwo zishingiye ku mutwe wa FDLR wakomeje kugenda wiyongera mu burasirazuba. Ubwo ndavuga umutekano muke wakomeje kugenda wiyongera mu burasirazuba bwa Kongo, ukinjira mu nzego z'umutekano ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC. Ku ruhande rwa Kigali ingamba z'ubwirinzi cyangwa defensive measures n'uburenganzira budasubirwa bwo kurinda ubusugire bw'igihugu mu gihe cyose FDLR igihabwa ibikoresho n'umwanya wo guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda. Kinshasa yo ikomeza kugaragaza ko ibyo u Rwanda rwita ingamba z'ubwirinzi ari ukuvogera ubusugire bwayo. Ariko muri iyi nama y'i Genève zombi zongeye kwemeza ko zigiye kwihutisha iyubahirizwa ry'aya masezerano. Ariko hano niho hakwiye kwibazwa ikibazo cy'ingirakamaro. Niba u Rwanda narwo rwemeye kwigizayo ingamba zarwo z'ubwirinzi, niryo banga se rihatse intambwe ya nyayo? Cyangwa nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yemeye bwa mbere gushyira mu bikorwa isenywa rya FDLR mu buryo bufatika? Ntawe ubizi kuko hano haje undi mutego w'amagambo. Muri iri tangazo ryasohowe nyuma y'inama harimo umurongo umwe ukomeye cyane unyuze muri rurimi rwa diplomasi, ariko ukaba usobanura uko utizerana kukomeje kugaragara hagati y'impande zombi.
bati kugira ngo wongere umucyo ndetse no kuryozwa inshingano muri uru rugendo impande zombi zemeye kureba uburyo bashyiraho urwego rwo kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano ya Washington. Ijambo kwiga cyangwa kureba uburyo bwo gushyiraho urwego rwo kugenzura niryo jambo ryo guhunga ukuri. Birerekana ko uyu munsi nyuma y'inshuro 5 zose bahura nta rwego na rumwe rwa tekiniki ruhari rwo kwemeza niba koko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye kwambura intwaro FDLR cyangwa niba u Rwanda rwatangiye koroshya ingamba zarwo z'ubwirinzi. Byongeye kandi ibi bije bikurikira kenshi uburyo utugoroba tw'intumwa za maneko za gisirikare zihura, ariko igihe cyo gushyira mu bikorwa ibyemejwe cyangwa ibyo bemeranyije ku mapuro bikaba ipfundo. Kuki rero badashyiraho amatsinda yigenga yo kubikurikirana ku rugamba? Kuki hagati y'aba bahuza bose hagomba kubanza kwigwa uburyo bwo kugenzura mu gihe ahubwo intambara zikomeje kuba ndanze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho amasasa akomeje kugenda ahitana abaturage b'inzirakarengane. Muri iyi nama y'i Genève ya 5 hongejwemo undi mukinnyi wamaze kumenyerwa mu kibazo cya Kongo kuva mu myaka irenga 25 ishize. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, MONUSCO. Intumwa z'ishami rya MONUSCO rishinzwe kwambura intwaro, gusubiza mu buzima busanzwe no gukura abarwanyi mu mirwano zatanze ikiganiro ku bari mu nama. Basobanuye uburyo ibikorwa byabo bishobora gufasha mu cyerekezo cy'amasezerano ya Washington, cyane cyane binyuze mu gucyura abarwanyi ba FDLR mu Rwanda. Ariko hano abakurikirana ibibazo bakabibaza bati n'ubuhe bushobozi bushya MONUSCO izanye muri iyi nama ya 2026. Niba imyaka irenga 20 MONUSCO ibaye mu burasirazuba bwa Kongo ikoresha za miliyaridi z'amadolari, ariko ikananirwa gusenya cyangwa gucyura FDLR mu buryo bw'ingufu cyangwa ubwo kuganira mu buryo bwumvikanweho, n'iki giye guhindura ubu. Ibisobanuro bya MONUSCO imbere y'Abanyamerika, Qatar na EU bishobora kuba ari ugucuranga mu matwi y'abantu bamaze kumenya ko ubushobozi bwayo bwo kugarura amahoro bwanyujijwemo ijisho cyangwa imikoranire ya hafi hagati y'imitwe yitwaje intwaro na bamwe mu bayobozi b'ingabo za leta muri ako gace. Ese MONUSCO ije nk'umuti mushya cyangwa no gusiga irangi ku gishushanyo gishaje? Nyuma y'iyi nama, ishami ry'ububanyi n'amahanga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe Afurika, Bureau of African Affairs, ryasohoye ubutumwa kuri X. Ubutumwa bwanditswe n'uwungirije umunyamabanga wa leta ushinzwe Afurika. Ubutumwa bwagiraga buti ibi byumweru i Genève, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda batangiye gutanga raporo y'aho bigeze mu kurandura FDLR no gukora ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amerika yongeyeho ko yiyemeje gukomeza kuba hafi kugeza ibi birangiye. Nyamara iyo usomye witonze iryo tangazo rihuriweho ryashyizweho umukono n'impande zose kuri uyu wa 16 Gicurasi 2026, uhita ubona ibintu bishimiye gukingirwa ikibaba. Icya mbere, nta tariki ntarengwa n'imwe irimo. Bavuze ko bazasuzuma kongera guhura mu byumweru biri imbere kugira ngo basuzume ibyagezweho. Ubu ni uburyo bimenyerewe bwo gusunika ikibazo imbere kugira ngo intambara ikomeze mu ibanga cyangwa mu buryo budacurwaho amasezerano. Icya kabiri, nta mibare cyangwa ingano y'ingabo n'ibarura ry'intwaro igaragazwa. Niba nta mibare hari, n'indi uzabaza undi ibitarakozwe. Niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuze ko yafasha abarwanyi 50 ba FDLR ikababwira gushyira intwaro hasi, Amerika na Qatar bazavuga ko ari intambwe nini yakozwe. Ku ruhande rw'u Rwanda, niba rwimuriye batayo imwe mu bindi birindiro byo ku mupaka gusa ariko rugakomeza gukora ubwirinzi bukomeye, ibyo se birahagije ku masezerano ya Washington? Iki nicyo
kinyuma cya diplomasi yo mu rwego rwo hejuru, kurema ishusho y'uko habonetse amahoro mu gihe abanyamahanga n'abadiplomate barimo bafiringa icyayi cya Genève, mu gihe imizigo y'amasasu n'itangazamakuru ry'intambara rikomeje kugaburira uburasirazuba bwa Kongo. Abo bose batandukanye mu Busuwisi bashimira Amerika, Qatar, African Union na Togo, ariko intambara yo mu biyaga bigari ntabwo igira igisubizo gifatika, cyangwa ntabwo bari kubaka inyubako nziza zatuma isenyuka i Genève. Iyi ntambara rero ikaba ikomeje mu mashyamba ya Rucuru, Masisi ndetse no mu birunga bya Nyiragongo na Mikeno, tutibagiwe Minembwe. Amahoro arambye ntazazanwa nuko abayobozi bahaye intumwa zabo uruhushya rwo kujya kunywa ikawa n'abanyamerika cyangwa abanyakatari. Amahoro azazanwa gusa n'igice cy'ukuri, no kuvuga political will, gishingiye ku gukemura ibibazo muzi by'umutekano muke. Ubunyarwanda budashingiye ku macakubiri yo muri Kongo, gushyira iherezo ku gushyigikira imitwe ikora jenoside nka FDL ndetse no guha ibihugu by'akarere uburenganzira bwo kubaho mu mutekano udasubirwaho. Igihe cyose inama nk'iyi ya gatanu ya GSM cyangwa Joint Verification Mechanism izakomeza kurangira idatanze kalendari ifatika, idatanze urwego rukora iperereza ku butaka rudafite aho rubogamiye, abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari bakwiye kwitegura ko ibyo birwa barimo, no kuvuga ibyo bumva ngo ni amakuru y'amahoro, atari cyo kintu cy'ukuri kiri hafi kubaho. Mu by'ukuri ibiri imbere, ubwo intumwa zizaba zisubiye aho gukora isuzuma, amaso ya bose azaba hanzwe ubutaka, cyane cyane ku mpinduka za gisirikare, kurusha uko azaba areba amagambo asigaye ari umutako ku mpapuro za diplomate za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'ibisanzwe ndi umusesenguzi wanyu w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Niba ukunda ubucukumbuzi nk'ubu budafite aho bubera, ni ukuvuga budafite uruhande bubogamiyeho kandi butavugira ku ruhande urwo ari rwo rwose, kora subscribe ukande no kunzogera kugira ngo ukomeze ubane natwe 5 kuri 5. Ese urabona u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizashyira mu bikorwa aya masezerano yo muri Amerika, cyangwa indirimbo yakunze kuririmbwa? Karibu sana.